lang yung mafuta mayay ile chelo sio tatu chunu saya manuia ile lofo le tua. Good morning, Mulpolo. Good morning to all our viewers this morning. Good morning to all those who are tuning in from overseas on our Facebook page, NUS Broadcast, and also on our YouTube channel, and also on our NUS TV. Ya Maleifua Mai marol so ifua malangi ma. Ya. Sao le mo ngana le. Kapenga fia. Sa olele. E fai u fia vo. Sa olele. Ole wingol fam talanga le va fonga le tunu. Il mau su mo tao mo te bang. E selma nga yol fia ngi kaya. E kasi le meka ua nga upiki ngi kaya nga ua mo wa se fia. Ya. Ke usu mo lo kaya mo usu mo fam te bang. Ai fa fi lo ima u le morning tea te le. Kau mafukang or kaya ka penga te banga. So le ia mo le fatu mo lemo. Ile fa lo le fa ausi. Fa Samoa. Ia le fa Samoa le fa ausi te pena ina. Ia ile nei tau so le ko ka fia. Ai ke lo la liska ka fia ke va e. Ka male sa foi mai. Lo ta ua le na e mo pola le fa ta ua ina le lang. Pe ona uta ua le ta filo inga ne tau. Ole tama tanga le na tato walo i le tau le wo ma wale ata le lunga TV. Ai ua foi sau ka mai fe kau i le so. Ona mai le fa mo ole fa la po tonga foi le no futani ole sa mo victim support. Le lo fa tau no wina no morset. Lo i fa ka poleni na lo ia i lumanya. Ya. Olo wa fa tau wina ia le afu ia fa us se turo fa fonga le tunu ia au te lo e pe ia le moi mare usi ere ole sa ola o lo ke se ku tau folo ia langa fa senga ia ta utongo me ia tunu e uso tina o tau folo ma le fa ia wai le fa pe ia wai lo full point fine ia wai ma le mo ma tonu le ole tau folo ma le mo tonu le ole niu fa pe na fo ia fa ia ai mo le atuanga sa o il tanga te manga ole mo moe ia mo le usu ia le tatu fa ia ai ole fatu mo le mo ia ole tau folo ole kakalangolo lai mea ilanga ole u kapenga mai ale malu taya fo ni taya ia vi fo Yesu ole wa Yesu mai si samaria ngale ni taya ka ko kilo ni taya ile afu fa usilia na su mai mo ni te manga wa koi amai ila ngo ngai makua ka usilai kwa la tu machai ai le ole fa ausi ia ole tau folo ia ole vaisu i le uli ia maltele isi foi matai ai le tunu le ta pena i tua wana i tato matua ka malai a fai mai ngai makua maua uma les e to ale le moa mulpolo e le tai ona to e ango se si atu langa foi e me se le telo tato mtu tos e fia la to i tato tau mafavoi le Samoa. Wa se fiel matou nu ui fale ula. Ole matai ai or matou nu. Ole alu. Ya soia. Ole mau i kai e maua. Ele mau tele. Wa tu tonu wa ole fale unga le va ula. Tu na le o toal mektis. O na to fo le alu. Ai te rola ui. Ole me mau ele matai ai dia. Se i mo e ala. Ai o la tai. Sorry. E kere ngufu le sa o le ai vai tu matua tus so fa ko ala ia o te milane ia o te mo ia alfa fonga le tu ia o tata no fo nei tai ia to man tu fo inisio matai ai o ja jo tu pe o ma sa nei matua tus alfa fonga mai le tu tato matua ia tau sio me sa tato le no fali ila to lo tau sio tato tu tus ya vane yang ai sangule le ma sangule te ngai sangule le pu sangule le fiafi ta pen nai fo ile ta au ya o le si vai nga ta u pe o le ka kala ngoi i vai nga yo fa malostino mo nei ma tu tau si ma ka ku
o le siva ka o le ke vai me le uru kungu e pepe oh la le ngo fa sa mo be ingo le uru tun o le siva ngana e ku sa ka ke ba ko pe fa ngile o li fo ya uru ko inga ma lo mo ko ba ko pepe e ava ku la le me ai vo le i wo manga fa ile ku ko le me ai o le fia o le fi ka usami me wala va wi le mo ia nga sa u ki ka ko la ke mingi lu aku le ulu pepe lu aku mal fasima mo le mo le so sisi mo le sa uma sa ole le ese ole fa soa ino tau mafa ia mal matai ai fi ina uta to matu sa le mul pol o tom fainga fon la ja jo la mua o nga tau sa mo ia pe re lo lu mana nei ia ja jo va ya so nganu to no na ole ia ole nga lulu e foi alo mo fa na ore por i mata mai tai ole o vai me da university e fa ti no ino nei tau tau ma follow ta no nei tai ole o fu por la e yo por kala mele si la mai ai ia sa mo mata tu pa nei tau sini ia por la me wa malan chasil nei tai au e il fa mo le lanu le ole lanu ta puai io lan mona vai ia mal fa mau fa ilonga le university lanu le fa ile mata po inga il fa inga malanga le university o lo malanga tu ia il motele sala fai ia le fionga pesta ma le o finga luenga nga lue ia o lo fe ngai ma le tunu ule ka ko yo amal ka mo so alo e la o ma o fu mai o fu ni ia o le la e na sa ni el tatu sponsor le fionga la o lu ma le o finga luenga ia le o ia o fu tatu por kalame a le lanu ia e tapua ia o afo yo langu le ka ke langu sami o le la kakapua ia le aku vasa le e asa ka ko finga malanga wale malanga i pule ngoi sala fai i le fa ala wilo inga o isi vanga ka ua sa le mul i le fa fonga ja jo tunu e ma se fo yo ma tu o mai mo mai ja jo po kalam ia mo silfia ia o le so o le afa tau tai ai ia ja jo fa cha noanga ia le tua sau i le motele se la fai ia awale tapena ina fuanga alu mamau ia tato university e ta ualo o wayane e ta ualo fa tasiane suane ia ma suane ma fione awai ta ualo manatu e ta ualo manatu fa dia o ila to o papa a o le tu o motu awa o ia o le a tapena ina se fuanga le lo pe la fa tu o ma se tato fora onga le tu o motu ia wale tau tu ina o wa nga manung ia le investe le cha mi loi vanel sa no nga te banga o lo fa pe na o mai fina ngalo le tu po fe ma fuli ai e pe ia me masanya i wai le phone me me ne yo fa tal no nga i tu le tu po consultations meeting cfi ina ia mai fina ngalo le tu po fe ton wa te tau na e pe la na sa no pe ono nga va on fa ku se inves ke ia sau ia po o i fa le alupo ia po ia ma ku kange ia fa solo mai i li fa sale le anga o ka ko wa campus le sa long o le i fa sale anga o le wa ma tame i le va nga le wa ma te lungo le market le sa long ai fa me o le si ka ko lima e ka le o mo na fa ava no le malo i i le si tu le sa long o le a fa usia i lumana ia se fa la o tele ia pe la on fa lai te banga o nau fa nga solo tatu po kalame na o fa tal noanga mo ta iala i lesi se furu tau sanga ma fufuanga ma malu neste i vai sala hotel e a mate le ival tai au ai fa nga tai fa le fiafi ia fiona i le tu asau mo le si vai ngole tu sa lenga e me se foi le anga ia tu lesi tu tane ia o tai au la ia la fa pena foi na to foi mai salonga ia na nga i mai le o le tu tane ma le tu fa sa lenga ia nga i salong sa le mul pola ta ua le vaenga le ia fa talo fa tuai ia le fionga le super silly ia le fionga pesta Dr. Desmond Lee Hang ia fa ta se fu i mai ova ia olo fa ta se fu ia le fa tua ia alo Dean tatu faculty of education ia a me se fu ia le to fa ia so alo ia o le sunga ia Eric ia ma sunga ia Martin pe o lato au vale ia ai fangaru vale alo ma ai ma kamale o kovaki ia kami ki kovaki ia o lo au ai tuai le
ngana fai mai so alo li ke vanga ngit ka o ia ngafi a mai so nga ia so alo e tu lo tu fa so alo fai mai au ka ke sanga ka o ngolonga ngoi lungole o pokalame ele ngai ke o ifongi makai o li kumalo ia ka ko nga malanga ia fa mole sa o li so alo ile ai tu fanga tu pe nga malanga le vesena ro o le au ina mo o tu fina ngalo ia ai maki wasi veske ke vo li fo se ngoli kumalo ia ele se pole fa o kanga so alo ia o kanga ka o swafa e kui malai ia o longa po ho ia kausi le mo ka wa boilo kanga ka le ngangu ya ta wal vai ngal na le pe o na sa no ia tele foi mul pola ia ole au ina fa mchalanga ai le o se tu fanga tu ta wa i fo ile e fa cha lo fa ni cha ya lo ma cha mai cha i ri ma cha mai cha yo lo fa na fo yo o lo au mai cha tu university ya mi se lo fa ngal benga ya ni cha ya fo ya ma lo le usu ma lo fo le ala fa mai fa nu ngal le ya to fa wa fo tute o te lo wa mapule tu no to no fa ngal benga ma o je do e va nga la fa to a ma i va pe caro le va a ma caro ngal ben o je do e va nga la ma ma to no le o le fa le fu le ngoli ti a ma te singa morning talk po ta nga ta ya ma ta fa le fo ia e di so fa si chao ni la sa na a fa yo na sa e te pule la sa na o le va ta ngal ngoto le la sa na ya uma ki anga me ta ya alu ave se kofer pule makalofa fa fai o te toi oti o te toi to ta mai lu mo tangata ia wai le fa pe e fa wa la pule pe pasi mare di mare fiaf ala wa fa ir kala le su meu boss I love you and me and I love me too ia tu langa fa pena fa fonga ta tu ia nai tala lava tato te ni tae ia ai ele tala te le lava mul pola le na a ole isa ngoi le vanga nga me te pena mai ai fo isa fam talanga ta ua o alfa fonga tato e le lo fa nga mai ngafi mai oi pata me sto ina le e ngoi a vai fale potino usia potino alo na suaf vala u me na fili tu lai salo le tonu le fefin vala u mesi mai la fa manu yang el tv o lana TV le macam-macam me taya wai icelia ina no fo fale e stoina masalo a kalmo mai lo ngasi fonga masalo a fai kau aku po se me balsu pacamia i pakamia no winga la o le ni TV pacamia ole kalanga ko inga vai mo ko mangingo TV o langa TV de e maka me kaya se yo o fu inga fai malo lo ngole fiaf awal kai me kape langa NS TV o kai mo fai ngalo pe ai dola ya ai o langa TV ia langa lunga kelele o le fela ko ainga o le makamaka o TV fa tano fatu tatu pokalame la utelinga vai fale le na vala au me na fie lo fa mai tatu TV fa fitai mai pokalame ia e mau i lunga fa fikai kelia ia o lau fa malo si man fa mong ia ri kevang ia e lopo se si o lo ko ainga ia wa je ia wa ko wa ku malo ia ma dia fai vol ne ia so a fai vol le tapo mai vai fale ia o le wala ka ko Maleifua Mai al waku mai si vai ngam fatal no to mani so da finga luenga ia inu ngorta tu por kalamel ni tele cha fa cha no nga ni cha yao ai pola e lipe e sa no mo ile se tala fia mo ta to investe e pe o na nga fo ilungo peno fam talanga e le pon po ia man ne fo cha yao o se fia nga mo ta to investe ia o se fa ia fo se u fa tum ia le cha inga ole ka cha to lo mo ne yo papa ngala ole tatu sa mo fa so ole am fai na toi a winatu i lunga o tatu TV nei i le as freile le tulai valu le fiafi ia male asto na i le tulai valu le fiafi wala nei misia ia toi fa fonga mai le tunu e ma se foi le sa fisidi mai ia si tamale ia vai fale nafi po a fe alwa toi lunga ia le la watu fa mole lava ki fo lau TV le valu le fiafi le freile la toi tatu so tatu sa mo fa so po kala me le nganu ia mai se foi ia o le po le asto nai o nai valata ua ia i le whaafonga mai le tunu. E watu ai ma whaamanuianga, ia ma le whaaftaitele,
I lunga o le tātou TV o le Maleifua Mai ma le Polokalame o le nei tai au. Ia se whaamanuianga whaapitoa i le tātou pulisili. O le fionga i le li professor ai ono ale keke Roma. O nisi nei o to finga maululunga i tonu le laulolangi. E o fia i masitama i Samoa. O le vanga le ta o le honorary professor. Lea ua award i ai pou atoe ave i ai e lesi universite tau ua i tono New Zealand. Ua ta ua o le Otago University. Ia o le nei whaia ia. Ia ua mwhai ona whaatulanga ina i tono le Pasifika. O se tasi nei o tangata. Ia o lo i longa fo ilo na ia sao i tūlanga whaafo mai. Ai maise ai vaenga nei ia po o le vaenga nei e special ia ili tau tuama le unanga ale fionga professor. O vaenga ia tau gynecologies and obstetrics. Po o vaenga tonu o ngase fito i tonu i ta maita i matina. Lea la ua toi whae e nei so le e sele mawa e o ia tofinga maululunga. Ia mai manatu foi, ia wale whaitasi foi le tunu, wa ia foi isi professor i tono le tato tunu. Pei foi i o le fionga ia asiata sat paitea viane, isi foi professor na o le vaenga o le fatu. A o le tato wa teita inga university, ia ta ua mo le anga i manuia i lungo le tato university, i tūlanga ia tau whetuli o le tamai i le whaafo mai ia po le medicine. Watu ai wha manuianga, maloli le finau foi mai se foi o le tautaia i lo fina ngalo mai se o le autu o le atamai o lo finau ina lo langi le mo fa ai ia lau fionga mai se le tatou university manuia fai va lo fa pena na nga mai i lau fionga professor mai se foi o le tatou university ma tapo inga yes Samuel Pola a warmest congratulations to our vice chancellor Professor Aiono Dr. Alec Karoma on your reappointment as the honorary professor from the University of Otago. So congratulations and best wishes. Yeah. Manuia foi le nui se, ia, i tō whinga tau ave foi. Ia, wā foi kako ko whinga le o le sili, ia o le professor o le medicine. Ia, mai se foi. Ia o le fai foi masao le tunu o le si whainga tau o le te fai tau lunga mai. O le si tamali lo le tunu por tato pulisili. O le te leon tu singa. Man research. O le ave university ne ia o ngai along whanau. Sao le lei o se tamari i wailunga fo i le nei o nanga. Ia po le soifo marolo ina o tina mata mai ta. Obstetrics and gynecology. Pio vaenga la ia ta uai. Ia o ia pio ta uso le fionga le pulisili pe a o me ta po kalame. O ta ua o susue. Research. Yo tu langa e tu mati e lava tu fai na za tu a pulisili ia le ngata fo ile ia mo moli atu fa malo inisi fo yo le fai nga luenga ia le o ma ua o tu tu fai nga ile nei temi wa e fo isi o za tu o fai nga luenga ia lo nga lu e inisi fa la putonga ia mai se fo ila tu lo fai ala tu research po so suenga ia fa atasi manisi o university ia tunu fafu so mo moli atu fa malo le na lue puno wai malo fo i fa ia le tatou la mua ma tatou nga luenga ele mo tatou ia e mo le manui o halo mo fa nau ia ai fo i le vi inga i le tua ia se sema se kai au ka ku TV ma shout le ia e professor sa ole ia ma shout ma ia ia maua wa foi o professor que fez curso de muito saulo ia manuia foi va o fionga professor nei foi va ngar taiao ia me se foi o lexisi da marca ku kivi fa manuia tutatu por kalame ia ila o fionga e ai malo fa lo ngi o le nga solo mai o tatu por kalame ia la ngona foi le nga fa tai tele ia o na o le mana ia mai pe e matuo sa fa inga male lau tele o lima tamai tai fa ia onga ia nei por kalame a wa pe le ka nga unga we vala uma fa o ka leo a le fio mai e o le ka mem fai ai o le to fa ia e fina ngalo le ima tamai tai fa ia onga male ia manlango lango mai ka ko kivi ai wale o isi va nga yo le mo me fa tai tangata wa mala le nei matua i por kalame ia fa ala watu
malama pe faafeaga gaulu fale mai le alii lona alo ia pe o amaka ia o le ale kau o le maka upu o avaenga ma le umi a o ngai maua ia ai pe fia fo ingi me se ma ia ma koe kau mafai ia manai vaenga o le fautua ia li mata mai fai au nei la tai au ia e se kai min fa kala ngone sa o le mo pola pe o le vaenga na pe o le aunga ma le fa mo a tona o ta so pokala me ma le ta so TV NUS TV o le longo o le longo ina lea pui ali o le tātou watunu i le tūlanga o ngā ruenga whaatino ai mese o nanga o lo tu ina atu i ali i matama i ta ia onga i o i lātou fo o lo auto wa mai le tātou lau mua nei ia a o le whafonga mātua wow le si vaenga leo o matua i tele le afu ia whamatalanga fo i ma tu ina mai e mamanu le tunu ia ona i mea la iti ia pe na amata mai le vai aso o le vestal o le tūlanga le e le ese me tau o se late fee sao sud le ese late fee o iai ia o le nei vai aso ia mo si fia li mata mai ta ia o le aso fara nei aso fara o le aso a tai au i le itu la fa ia fa ngata ia tātou pepa fa atumu foi le o le swinga o mata upu. So a whapea o loo i ai se vaenga e se tau ona sui i au mata upu o loo ave i a mauti noa. Ia o tae au e whangatai. O le si vaenga i a o le timetable. A whai rawa o naele i mautura o timetable. Ia a siasi runga tātou penga o whamatalanga. Runga kako Facebook page ma kako website. A o le mea silin tau e vave ono fo ia whawhi tau lilia. O lo susu e wa ai le whai au. E tāua te lo susu e wa ai le whai au ina ia mawhai e ona whetu na i au ma tā upu. Wai e risi vaenga e lua i ni poka lame fo ingare pe lua faculty. O lo o iai. Ia e kere langa kleasi ma tā upu le taimi na. O le vai aso fo nei mo le silifia e li ima tamaita ia onga. E a umae le aso a tae au ua mautu sau tutorial group. O lo iai a tātou tutorial sheets. E nai watu ununga tātou notice board. I faculty kei kasi. Ina ia whaamauina e lo swafa. Po lo ingoa. Po le ale taimi e te au ai ia i tātou tutorial sessions ia tahua tele tahua kere lo awai tutorial moi love ele va penga le alu le lecture ai tahua fo ilo alu tutorial e vo inisio o mata bumul pola ai fatino ina la to lab e tai dua i tula tai tolu tai dua sa no ai e sui fo io le tato a sa fa inga fa sai nis ia i tulanga ia ai ona o tahua na fa manatu na sa fa manatu ia ri imata mai ta ia o ngai mese foi la toro auto va mai ia ole por kalame o la so nei pe mai al tatu malolonga ole fatala no ina se tasi foi o foi a si nia i tono le universidade o sa moi sa fa inga fa sa nisi ia por faculty of science ia o la fa pe na fi mai ai tamai tai fo mai ia po le sunga le ia Dr. Edna la mese walesi ia o le la fatala no nisi foi o vaenga wala na o nanga ia ma le lau tele ai o nisi o vaenga i fia fautua i ele fai aonga ia i tūlanga ia o tau i lima tamai ta ia o ngai mai se foi mātua o le tatou vai foi o le por kalame le nei vaenga o le tai au i sina malo longa ma tatou fasalaunga fa business a koe kaliu mai ka kou wheloa i ma Dr. Edna sa o le mul pola ia
ai e tele ul fale lotoa e te tau lava ona fulma o lima o lo ia i lava se te pua o mo na saunia e a ona mulmurita ia i le fuluina o lima ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa lo malu pui pui ia mai nisi o sia mai a fia ai i se whaama. O li tu o le whaonga ina fo i o tatu fale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mau tatu lima i le taimi e mai ai ona whaonga i ona fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutonu o le tato o lotoa. A e a nga i le pasi, fufulu mua mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā pia pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina, pia whata aua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima, o le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina, e ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Ni mama, whaasau i ngai leola. Ia, ole toi foi mai o nei tai au i le whafonga ma le sila si o tātou tunu. Ia le vau ma whaatasi ai, ia se tasi foi o whai au masinia i tono tātou universite o telefoni tau sanga, ia o tau tua i le nei foi im tātā, ia po le nei au nanga o le whai aonga. Ia leo e sila mai o mai whaitasi ma le fionga ia langa seu, ia Dr. Edna te mese walesi. Ia i le nei foi tai au whatalo whatu i lausunga Dr. Edna. Malo soifua malo fo lai ma pola ni tai au. Alo, kai kele. Ia, ua ka iai fo ni tai au. Il porka la mela val nei ol fa la wilo au to au nanga. Ai la sile tu yema lenga fa lo alo il ni tai au. I tape nanga ta tu wa onga nei ol CIT. Ia, po le se vai ngo o iai malenga fa lo alo. Ia fa aftai lava mo pola pe yo le ma fu anga fo na wa wai mai porka la me ni tai au. Ia lea ua a toa le vai aso talu ona a mata ia le tero tatou wasenga i le NUS. Ia a o le CIT. Ia pei ona tatalo noa i fo i le show i le ua vai aso talu ai pe tolu ea. Ia le sa lau ma wha lau i loa ia tatou po kalame. Ia e pei e umai fo e lua la po kalame ia wa a mata. Ko kalame lea le advanced web o i la tau fo i ua fia mawal to mai i le whainga o mea i website po runga le upenga ta whailang. Ia me se fo ia o le course la lea o le office automation. Ia pe tai o le la ua iai fo le manatu wala ato e wha wau le enrollment o le office automation. Lea la e to e wala awa tuai le mamalu na tunu. O lea e maua lava lava noa. Le maua lava lava noa nei vai aso. E le stalai. Po oe, po lo walo. I le course for le office automation. Na le tolu se lauta la le stala. Ia wa o course lea. E na le valu vai aso e whaatino ai. Ia mantua fo i la o le course o courses ai al NUS fulfa vai aso e whaatino ai. Like 14 weeks. And then we have the 2 weeks for exams, my study week. But ole course la le course ole office automation ia na le vadwa vai aso. Tu sala ia ele fika fo ila ile sfuru fa vai aso en fai lava ona a mata pe a fai wa a toa ia
ia nisi fo'i e fia awai mai ave course wa pe o mena tau na matai tu ia tele i latou e warfai fo'i le taimi o le faiaʻoga wa o le taimi nei ia maua le toʻasefulu ia ua ofa foi le course ia e afapia nai taʻitoʻatasi taʻitolua ia e maʻimau la le taimi ia ma le ia le faiaʻoga ia ae leʻi toʻatele mai na tatou tamaiti ia ona mea la lea ua toe tuʻatu ai foʻi le avanua ma tatala atu ia tala atu le avanua i tagata e fia le stala i lea course neʻi teʻi ua faapea nisi e matautia ni criteria po o le eligibility e mafai ai ona ave le course ia course sia o le office automation ia mo i latou faapea foʻi ua leva na e nofo le fale ua leʻi maua saugaluega o fia maua fia suʻesuʻe i tulaga tau computer e mese a ia software o le office Microsoft Office include ai le Microsoft Word Excel ia Access ia ma le PowerPoint ia e mafai ana e toe susu mai a faapea uma lau wa onga i le form 6 for year 13 ia e no for fale ia ai so pena e fainga luenga foi walolo na e fainga luenga de malo pon company ai fia maua so tu spasi pe fia maua le tomai ia o le maua lava le no le em fai e sa so ia tiri ia me se foi ngaluenga fa fai lau tusi o te lo to atela lava ila to wa lever fainga luenga ai le i maua se tusi pasi ia e o le maua lava noa i le tato CEIT po le Center of Information Technology Excellence in Information Technology e te suma iai e ave sa course le ia ia ka ulole office automation ia ka foi ka kele o ka confuse le terms fa pa langi le o ke lola e ka oficina me foi le tunu mana nei along fa na le tau o mai a po le tunu le wingo le me ta o le office automation a foi ni ta o pui la lo yang va ai ia ka ngakala i mam la fa computer ia le va kul terms e vinga tu fa pula le fa sa mol va ngale fa mol mola ia fa tai lava mol pola ia pe ona sila fia ia o terms ia o fa teknologia ia o le office automation la o le ile package le o le Microsoft Office tonu o sila fia fo le tangata fainga ruenga ia le software le po kalame i to tonu o le computer fa nga ina le tai o reporti fa ia o presentation na fo ipe fa inia lulu fa e a nga tele po kalame le ile pe fa pe te fia mawani le tomai le so o basics pe fa pe o ele to mata ia o le introduction this is like introductory level in fundamentals of the computer ia ma concepts ia malama i tamai titi po tangata onga foi ia ona fa ngale o software ia po kalame ia fa tino ai nga luenga sono le office ia maso se o foi fa ia onga ole fa pe fa la we tere po kalame fo ina fa ia onga fo i o matutua fo ai me se la to fa o fa ia onga i primary schools or secondary schools me le o maole tai me o mai fa le tikeri a wai pe si le fia o wa i le vai tai me le wa include the computing ni tono po kalame and NUS ile through foundation certificate ia fa pe for to education compulsory ia e mantua la e nei faia onga ia le i maua ni lato tu si tikeri maua lunga ele ave fo ni lato basenga computer moira e mantua la le lau entry criteria i le NUS e te tauna pasilau maths e te tauna pasilau ingilisi a fa pe la te de fia mana o te alu ave uma ia mau a mo pe wa matua foi pe wa le lava le malo si ave foi ia mata ai na o lo fia mana o lava ia e loa fa o nga le computer me se for de sa unia ia le sona ma me fa ingo fie e fa o nga fa tino inga luenga le aonga ia o te lo le kos a nga le mo o to ia em fai lava awai o te terminate ia o le mana ia le pili o le na le tolu se lau tala i le kos a to le mo le vadu vai aso ia e train ai oi so ia maua le to mai lea i le Microsoft Office ia
le tu atu ai la lava noa awa o te loa le tau sanga fo ia o le asi fo i lunga ia tātou pili ia ale fo i tu atu lava noa i le whaapea a whaapea i se whaafita auli i le tutongi ina po le e mawhai lava nei au wala mātou te whetutu na i ai. Ia ma i lātou e le o ngā whatia nei taimi. Mawhai lava atu lava noa i nei a tongi mai ai lau pili. Ia wai le whaapea o le ave ifo le se tupe me whapea nai. Le a le mau ai fo ima le ai le tuli. I le numa nai ia me se fo ia numa nai o lātou ma whainga ruenga mai lātou fo i o aonga. I nei vai tau. O se whāteita inga Dr. Edna, po lau whionga langa siu. A whai o le tamaititi o lena i le ia 13, ia ona no wholole le whale. O le ia ilo na ni sona malama le computer. A o le toi fia nga i mai ave se whailonga maulunga le universite. Ma lona nau a mata mai lai i pepa nei au tau CIT. E iai se avano, o le fesili ma le ngang whalon, e iai se avano e mwhai na i umai tangata nei pepa tai tasi nei, i ona mwhai leo na anga i mei lunga e ave se whai longa post degree, post diploma i le computing i nei tatou university. Ia, whaftai lava mu pola mo le fesili. Ia, wa o le mea tā ua lava lea, wa umanau ia 13, ia na i lau ingilisi, o le mea tā ua lawa o le peia o le ngana whaongale na mo pailinko ona o le whaiang Samoa ia malama lava tamai tisi le ngana Peretania ia i le vesidi le whapea ne i se taimi ia matu o le to mata tatou po kalame lea o le ua whaasosolo atu fo i le taimi e ave le SQA ia wa fo i latou process i le accrediting o ia courses ia e le temi mawhai ona whape wa maua lau tuspasi o a whape o ani ni models e tusa ma models ia i le ni o se mwhainga cross credits a le mwhai ona le e tatau lava o e ona ave pea courses ia e compulsory e mwhai ona e urufale tono le pokalame le o le tikeri i le NUS i le whaafitai ia e whaafitai te mai tai mai o le ua manino lana folsanga e iai le amanoa ia ai au ala te ui mai ai ia whai o oe le te nau mai mana ia te nei amanoa ni malo le tunu o misfoi o tau i lim tamai tai o lo nofo i whale ia misfoi le au matutu o le iai le o le iai experience o e ono toi whale le ati dea ia le ua sau noa ia le whionga lang seu o ua le amanoa o nisi vaenga e fisilingia i vaenga nei wha mole lava i lau whionga nanga seu. I le vaenga lea o le uma o le mta upu o na ngai lea mo se ngā ruenga. O le se ava noa tele o mo ni ngā ruenga mo nei anam whana. Ia. Le tangata lea le whi ngā ruenga, ale la sau sao ea o. Ia, ia pe o le mea tā olana le mana o mia le tele ofisa. O lo alua tu e su e sau ngā ruenga. O la iei sau tu si pas. Pe ala pe o le first steps ia e tau ona o le tele loa tele wa free semesters wa o le course lea. So o tele lava i la toa tangata whainga ruenga. Pe o lo to e o mai. To e ia onga ina ia mo se tu spasi ia sosoane fo ia te lato ia lato fo to tong ia mai lato fo pe o nisi o tamaiti leo fatua o matu ile foundation o lai lava le o mauti noa po ofese le pathway po le career e le te ia o lato lana pe na watu ia ave ia courses ia falau i telefoi la lato malama ia mavai po le si me so watu lunga wai so isi mako courses mawalunga atu em fai fo ia na lato ave ia pe o le anga lava la ai mantua ia o le mato o fale o le CIT ai o ai muninu pe o le ina lava le fatino ia mato vasenga ina ite ua o mai nisi ia o lava i muninu le campus le NUS le muninu fatino mai vasenga le CIT
ina awal fa solonga tatou enrollment a fai lava o ia le lava no fia tala no ai se tasi ai lava na su atu i ole I mulinu o lo ia foi faia onga I foi matou faia onga intia lo ngadu ai nei tai pe ia o le tusi pasi lava ia tusi pasi e mai o intia ia mena tuai ai lava matou graduation ana fa tari foi ile au mai o le afoi o tusi pasi o tamaiti o le fionga ia langa seu mo le silfia te leo na pulo o ia foi o le sui director o le tatua onga le o le CEIT mo no ia o ia foi o le faia onga sinia ile a onga lava le ia tatou me I mai foi I le tatua onga nei lau mo le papa ngala ngala ia foi se tasi o faia onga sinia I le vaenga lava le o le computer mo le technology le o ia tatou ia mo le silfia la e se foi tai mo no ia to yanga mai futa mai tai fo mai ia fia ngai mon to finga fa fa ia ngai nei tatou lo mo le papa ngala ngala leva noi vatu ia fa sina u sau nga fa la we tele I nei mta upo voi le nga fatia I nei tatou I le vanga me ka computer I nei tatou ngai I nei lo mo le papa ngala ngala ma le ngang fa lo alo ia fa tai lava mo pola ia a tono le si fesili le masani ona o mai ai tangata po tamaitia ole confused pe ile o kalamelo le Cisco o kalamelo CEIT tau ina ia toi fa ma oti atu le ese nga po kalame nei ia pe on sila fia o le tele au tamaiti o mai o le Cisco pe o le tele ona lau ilo atu le Cisco na wa leva foi ona o ina le Cisco tono le lau mua ia e pe o le Cisco pe ma oti po kalame ia I mea tau hardware, I machine, the networks, networking, mea whapena. A whaila o e te fia tele, I ta lepe le masini, ma toi whai, ia ma whapipi lo na internet, ma whaile network, ia o le Cisco lava e ma whai ona e maua I mta upu ia. Ia o le CEIT e pei e ma furi tele ona mta upu, I mea kau software, mea o po kalame e whaonga, I te tonu masini. E tele ala ia to ina programa ese o le fo e fa moe a tola numero ila to fi avele Linux pe o le si operating system nga le fa nga fa ta simile Windows a le tele fo inisi e molto mai le software ia a to no ile time tala to ia mo wali ta to enrollment numbers o fa le course le ia pe o se ngana o mea na e lua ia e fi ta mai titi po le Cisco o le CEIT ai ma fai fo ia wa telo ista miti le wo mala tau Cisco ia lo wa nga ia tu yo le lava pa le ni lo me tau hardware ia fa pe na fo me tau software if you want to become advanced in technology especially in isa mo ni by time ia o tu mai lo tatou courses ia pensi da fia o le fo i wa ofa tatou master courses ia o le fo I o te o ina nisi o tatou course o le to fatwa ofa ia ai o te ilo ese taimi ona fio mai le fio nga ya mwang tia ia me se fo le bato au va o ina le le ta upu le masters ia o le telefo o mato mata o masters na lai o o lai fai o mulinu ia va pena fo I le lau moane ia o le pe ona e sa no fo io e tele la vale mata fai o le fia ngai mal taimi nei ia e fai fo le sa ngai ma vasenga I o le CEIT ia e na fa fo I manis vasenga o le Cisco ia a le fo e na fa fo I male ta o ve ino vasenga nei ia me se fo mata mata po fo le masters ia e me se fo le degree level o le fo e teach le bachelor ia o nga wenga mo lava wa fo ile so ta wa ia me se fo ile fa so le to mai ia lam fa now ia wa fo ile la to fo I fia po le fo fea nga ia la to o la to lu mana I po fia e fa nga wenga ia la fo le la to manual o tu ine le tau sanga ia e pe o nga wenga mona le fa tino mul po la nei time ia ai fili la vale mai titi ia po fere po kalame ya ia ole au nanga ia o le lava to what's lava la tele mo ile ka ke le fa ku ese sa no anga te mai fo ma ka ku pa loka mo sa no anga le fio nga lang seu ke le yo fia mo nga lo nga tel lo ta fa yo lo nga lu nei tai ia au si tu ala lo lava e ava tu ta
nei amana ia le ngani nei faya onga nei mai lo walo ia mai foi nei vano tau ia wal fa la utile ina mama lama wa lam fai u tapo kalame doctor e mai ia sau no fai u po se fau tuanga wale malu ia lim tama ya onga ia mis fota to atunu ia aftai lava mo pola ia ato no ele to e citizens fam talanga na lava o mo mai le ato le anga lava le o le lava e fa maru si awa tu lava o lo o ia lava po kalame no au mai ai le o walo ia me se foi oe pe a fai o to e fia fa waula wa onga ia lele e ta mafai lava ia vatu lava ona ia tofu uma ia tangata le tunu ma sona vanoa ia fio mai ai e ave ma topo kalame ia le tala tu lava noa a fai e se fa fita ni meta se leni ia lava ia awala e fe tu na ia tangata ia me se fo i ma to fa ia mai ma to lo fo atu ko si le pe fo ile ni late fees ia o le tele lava fa mama avenga na wa vat ai a fai fo ele malama pe se me fesilia o le tele lava le tala tu fo ele ma to Facebook page ai fai ona message mai ai fo i ma to fam talanga o lo tu atu ngole penga te fai lang en fai ona fa so tai mai ai ia ona tata no le ia wa fo in finisi fau tuanga e tau i le malausunga ia ai le lava tato so tai ona i lo ai la ia le po le ale si la sanga we ia ai manuia lava ia fa sa sanga nei tai ia e me se fo ia nisi po kalami o toe fo ai ia tai la tele lava i la fionga lang seu Dr. Edna Walesi ia po Edna te me se Walesi mo le nei tai au te leo faiva ia bisi fo le sketch of ia o ngal ngi kai mila e ko talo no lua ave ele neva no mo le fa tele lava ia le lava o manino le fa fonga le sio tato tuno ia la ngani mai se foi ia so fina ngalo le o fola nei tai au fa mo ia le tua ile pisi o nanga ende foi kota mo le o sai ia vai ke le foi ngai va fica ia ali o lo mau pe de malos ia ma no va tele ia sa mo mali malu si o tatu o tunu ia lima tama tai ia onga mai se foi ile tatu foi ngalo ia nau talo atu tama tai fa ia onga e fionga ia lang se o Dr. Edna Walesi ia po Edna te me se Walesi ia nei foi vai ngol tai au o le aikia le fa ko foi ia sau su mai fio mai fa tala noa pe a fai ke fialu si ai ti ave ku si pasi ma o lunga ngi ko se lau pili balu vai so ke au mai kai di ma suka la ke au fai se ti on fai au con kongi ko suka la ia vai ki pile ka ti ai fa ka u vai fo ku pe con kongi la e mo fa balu vai so o ma la ko se lau o mo la ku si pasi mo la nga ruanga a fio i mulnu su i mulnu tala au i mulnu e va ai mai tai o ena ia manisio foi a onga o tatu ai CIT mo nefi so swan ia o tala na le tai au ai o le tatu mapu sina malolonga fa sa longa fa business ia na so joy lo si vai ngol tatu putkala
Fa'asilanga tāua. Ua tatala nei le whaata'alo le Universite au Samoa mo wha'malostino mo le malu o le atunu. Ai mei se fo i po kalame mo li i matamaita ia onga a le Universite au. Ua whaatulanga ina nei aso mataimi mo sogo wanoa e te fia au ai ei mo nei wha'malostino. I aso le vai aso mai le aso ngafua i le aso whareili mai le tula e valu i le tai au i le fitu i le fiafi ia o le programe o weights ia male squash. O le itu la e iwa i le tai au anga i le lua, ia ua te talaina lea o tātou whataalo mō le whanau a onga. O le itu la e lua i le itu la e wha i la fiafi, whatau nui nai nisi o pokalame o whapeon whato ai mai i le tātou whataalo. Mai le fast food lima ana i le limas food lima, o le aerobics ia ma le sumpa. O le limas food lima anga i le onos food lima, o le fitness class ia ma le tapata. Au mai lo ainga, mau paanga e whaamalostino i por kalame taitasi o sahau nia le whataalo a l'Universite au Samoa. Whaafitai o le tamatai pule o tātou whataalo ma le pūlenga a l'Universite au Samoa. Vacancies. The National University of Samoa seeks applications for the following positions. Detailed information relating to position descriptions and selection criteria can be downloaded from links below. Uplift from our main office or email hr@nus.edu.ws. Vacancy 1. Campus Manager, Savai. Salary range 54,009 tala per annum to 64,299 tala per annum. Closing date 22nd of July 2021. Vacancy 2. Academic and Teaching Staff, Faculty of Business and Entrepreneurship, Senior Lecturer. Salary range 66,031 sene per annum to 84,148 sene per annum. Closing date 23rd of July 2021. Vacancy 3. Senior Carpenter, re-advertised. Salary range 25,761 tala and 50 sene per annum to 33,043 tala and 4 sene per annum. Closing date 23rd of July 2021. Previous applicants need not apply. Applicants must submit a signed cover letter addressing the given selection criteria and provide an updated curriculum vitae, one passport size photo as well as certified copies of qualifications. Please provide names and addresses of 3 referees. Applicants must seek referees' permission before listing his or her name. The position will depend on qualifications and experience. Send your applications to the Director Human Resources, National University of Samoa, P.O. Box 1622, Lepapa Ingalangala, or hand deliver to the National University of Samoa's main office during normal working hours, no later than 12 noon on the closing date. For further information, please contact 20072 or visit our website at www.nus.edu.ws. Faf Tai, Vice Chancellor of the National University of Samoa. Week 2 notices and reminders. Your official timetable for Semester 2 2021 is now available on your National University of Samoa's website. Our whaingalotu on Wednesdays is at 12 p.m. at the Whare Samoa. The deadline for program course change applications, as well as the deadline for cross-credit applications, is due on Friday 23rd of July 2021. All forms are uplifted from the Student Administration Office. Please present your Semester 2 invoice for uplifting purposes. For more information or any inquiries, please email studentinquiries@nus.edu.ws. Whasisilanga mo au nanga fsosoani mo tangata o ngā Universite au Samoa. E whaelo atu mar whaalo tele le malu o li imtama ita ia o ngā Universite au Samoa. Ua tatala nei au nanga mo vaenga o nanga fsosoani mo tangata o ngā Student Support Services e ala lea i le ofoina o fsosoani imta upu nei. Mta upu tau i wasenga matematika, numeracy, o fasenga fsosoani o le ngana matustusinga, literacy, o sosoani mo tāpenanga o tangata o ngā mō ngā luenga, employment development, ma whaataltano anga o sosem tā upu, ua awhia haile o langa o oina. Whaamole mole, a whai o iaini vaenga mna o mia isef sosoani, ia o nanga e pei o na tā ua ilunga, whaafso ta i mai le au whainga luenga o le a tā ua. I le vaenga o ingilisi mo le counseling, whaafso ta i luanga lau fo isanga sina i te wati shaan. O le vaenga o le matematika, whaafso ta i fesili liu. Whaamtalanga mo awa noa whainga luenga, whaafso tai
pula matai moana herenesa kiwisome o le vaenga le social skills and counseling whaasotai tupa i lipi ne presidene pe su mai lo ofisa le vaenga o nanga mo tangata onga o lo fale numero 3 ma numero 4 i le lau mua le papa i ngala ma e tala mai le afo le valu le tai au se ia tapunia i le afo le wha i le afiafi mai le asonga fua se ia pa ia le aso wharaile po le telefoni mai i le lua o fitulua leina lua valu fitu po le lua tolu wha whaaftai ali pulisili o le universite au Samoa ma le pulenga. O tau nuu mai le sa folau o le universite au Samoa e le nei kuata lona lua e le nei fo i tausanga whaleawa onga ai o lo mautia pea le soifua i leanga le lei o le tātou tapa au sili le langi. O lea ua toe a e isi tō wha i le afionga i le pulisili ma le pulenga le universite au Samoa ina e toi whaafo i le vi inga ma le whaaftai tele lea tua soifua e pei ona a mata manuia mai ai ngā luenga o le kuata mua e whaailoa atua i o lea ua toi a matalia ai whai ngā lotu i aso mataimi e pei ona masani ai aso lulu o vai aso taitasi taimi a mata sfulu i lea uli se ia pa ia le tu la tasi lea uli o le sunga i le whailau tusi au e kare sia so whaatasi Samoa le sunga ia Reverend Maunga Motu o le ata i le sauninga i le aso lulu o le vai aso nei e tatala le avanoa mo matua ma le malu o le atunu e fia aua i nei sauninga lotu tāua whaafitai o le lipule sili ma le pulenga o le universite au Samoa. Ya, to fataro fatu le taliu mo tato pokala melini tayao. Ya, le mai moa mal fa fonga mai ale tato watunu. Ya, ele ngata i lunga le tato TV valu, NUS TV. Ya, o lunga fuyo tato penga tawhailangi, penga fam talanga, le tato Facebook page o le NUS broadcast, papea i markako YouTube channel. Ya, wa mai atu yenisio malo fa lo ngi o le tato pokala melini tayao. Pe ona yai e fionga le tamaita i fomai yang seu etna walesi ya mai le tatou sa fainga fa sai nisi ya leo mai a fola fo inisi o vai ngai au na silafia ya e mamalu matua ya mai so li ima tamaita i olo au mai le tatou university ai le vai ngalo na luo le tatou fa tata nanga nei tai ya e fia e fai lo atu leo ma fatasi ia i lunga le tātou TV, ia meseo tātou upenga tawhailangi. Ia la fionga i le taiulu, po le fo'i olo o whaululu iai, ia le tātou sau whainga, ia o whaivalu filima, po mtata ese. Ia po whaingoinga o le Faculty of Education, Faculty of Technical and Education. Ia, le ala ua iai ia le fionga ia li neta ulfale tai mani a karoi ia i le tātou poka lambe li neta au manol se fuali neta ia se fo maolo fionga vai fal ia i le fafonga mai ia le tātou atulu le neta au ia o le asau noa ia le fionga fo i le taiulu le whaululunga o le tātou sau whainga whaivalu filima o le Faculty of Technical Education ia le fionga ia li neta ia i le tātou pokalame le ua tāua o le Bachelor of TVET, o le Bachelor of Technical Vocational Education and Training. Ia, lea la o le a whaalau i loa, ia le fionga i le whaululunga o le tātou sauwhainga. Ia, a wālau mai mua whaafonga sa mua i le neta au, ia sauno ia i neta i le au te lenga o le tātou pokalame neta au. Ia, waftai lau. Nga vai fale ia po la to fa fo i te usasi se fam talanga ia e fatalofa mua tua i le mamalu malpa ia o Samoa ia mai se foi ia tu e fal ke lope o mfai ona mau mai nei fatal no anga le nei tai o fo mal matango fie papa ngalanga nei fatalofa
se ua lofa ta lofa ia o tau pa ia mau tau mamalu ia le anu nu fa tau sala tu ia le a tala atu le atu pona le forte po le Faculty of Technical Education po le vaenga le faiva o lo filima ia ile tūlanga le nei o le a oino o whaia o ngā vo le nei e tau mai la tau le matata le o le a oino mea tau whaiva lo filima i tono whale a onga mai ai le secondary school ia e o mai whaia nei le universite ia tūlanga nal tata e au nei mai whale Mātango fia ia le whaafonga mai ia le mamalu o le tātou turu ia o le pokalame le o le Bachelor of Technical Vocational Education and Training. Ia pe o le tātou tikeri lea. Ia pe o lea na saunua le sunga iari neta. Ia e patino tonu lava mo i lātou ia o lo o whaiaonga. Po o lo o manao e a vea ma whaiaonga. I so o se matata ese. Ia po sa tonu lea o leo saunua ngali neta. Ia saunua ia i le. Ia i le tala anga fo le po kalame ai mai se fo ni se fam talanga ia e a ona se le fia le mamalu le tunu aftai ia o te lole o po mala ia o sila fe fo ia tu fa sa mo ia mai se fo i le ngalo lo fa fati ne le kelo pe le tulanga le tau fai valo filima i lona fa ata waina o le fa ata waina la ia o fai valo filima po matata ese ia le fo ilaua o ai i te tonu fale a onga i te tonu ai nei Samoa ia ia wa tonu ai fo il malo o te tauna fa tawa ina fo fai a onga la tautea awa o ina so se matata ona le nei e ese alo ta poto ia la ta fia la pe la fa ta inga mai fale a fa pe o se tangata o te fai el tise ia e te tawana ia iso o i loa fo fa fai a onga o te kiliva ina il mata upule ia lo sila fia ia pe fa le ngawenga tono ala ngai fati fa sino ia le tikeri le nei ina ia mafai ona o inai ye i le matata i le tu fa fa onga po le tu la tu te mafai ai ona la tu wa o ina nisi tangata i le fia la nei i le fa pito tasila pe ina te o se me sangata na sa vanga fa le tis a so se matata ese ia no mai la ia le ave le degree po le tikeri fa pitole nei ina ia mafai ai ona qualify la toa e teach pe o ina nisi tangata le tomai o la to ia lo sila fia ia matango fia no winga le tu sa malau sa no nga lineta o le tangata le sa u fale mai tātou pokalame lea o se ua mai a whau mai i se matata i se ese lo winga o tātou matata a lo filima ne e le kamuta e le tise wha insinia o le palama ia o le whailetio o le whai masini ia o le welo o le whai pusa aisa ia marulu ia o le whai ngau masini fitting and masini no winga la sa wala le tata lea ua ilon to mai ai pe o to mai fa faia onga lea e ma fuli ma mafanga i ai le pokalame le sauna saulava lau sauna o le aunga na o le whainga mea pe no tala tu te mo fano ia e mo ia le lota to mai la ta ita matata ai te tawana te loa ona o ina nisi tangata oa mektotia fa onga pe fa feona faian su enga ata maiti na ia mafai ona le atili la ta momoli atu le la ta taleni lesia ile lesi tangata po tamaiti a ona ho tamaiti a onga ile tulanga sala ia o pokalamela ne o lo ilalo le matou fo yala i vanga le ale forte po le pe na esa no ia i fai val filima ia e tu sama le lua suma fa ia mata upu ai maute elena le forte foi la ole aungal na matou ole matango fiela le matou po kalamele wa elena ole forte e no for po kalamele e pe e fa autu ai lalo ia matou le matou le vaenga le pole fai valo filima le amatou ai ia le vaenga le ola manu
le center for education and professional training. Ia fo isi faculty ave isi mata upo te tau al fa ongal nei na la tua. E tu sala male fa ia vaenga e afia mai te tono po kalamel nei ia le vaenga mua ia general fo ile le a tau lo la general I ave pole basic English communication or mathematics for anisi courses 100 level ia me tau teaching 100 level ia e fa pena fo ina matua peno ta va alua matua mal vaenga le ola manu ia sauli 200 level le tele le technical side le field dal tangata la tau ia e ina nai courses nga vo e to enhance ai langa career path pela fa te inga fa pe sau ia le tamali I pole tangata nei pole tamitia ongal nei ala sau e level 3 lana fast pepala sa me pole qualification então vai le matou I le vai ngala le technical side e ko breach le gaps tangata le ina ia mafai ona le leia tili lana area pe e tilo langa ngai le tulanga voi le o ani mea ua sui I lana ia fia le taiminei ina ia mafai ona lati tua e wa olfanau alaya apa batonga ia ilo tamitia onga ia na mai le vanga le management ia le mea tauna ia classroom management ia mental business management o mela na pule alfa le tangata le tamitia onga ia e le vai ni coursinga spe tolu e le electives e le va ai mo le ia mai tono kalena ia sila I fo ia e vai foi na matou fesoa soni atili lana filifilinga pe o le taimi fia mana oia e sa we ulu fale mai io fa pito ala le pol kalame vo nei ina feia onga la o feia onga le taimi nei tono a onga lo ave matata ia pe tata o matata ese ele ia ni tu si fa feia onga o ila o te tala tua ia lau university e te sau e te fa le leia ma te ta pena tu laua o ina le whanau I mea tūlanga tau lesson plan ia tūlanga le whainga assessment ia e pei whaina e sila fia vai whale nei vai tau e le tutusa le whainga assessment ai fo ia al vaenga le atatou I mea tau matata ese ma assessment ia whai e isi mata upu hoi take for example Paul vaenga le peswa te ta ingol vaenga le ingilisi social studies so to speak ese e pe vana si la fia o le fai le me le CPA Paul competency based assessment ele ta ua tele le tusi al tamai titi olana tusi mai Paul lau pala kala fatele ta ua ele fai onga ona assess le tamai titi ilanga competency Paul le mafai ai le tamai titi ne ona fai le ngaluenga o le galuenga fatino me le tamaititi o wa ia wa malama le wa le ise me o toia fa le ton o le va pelo le ia o le uma tua pasi ato po e competent e failea le laulau le o lau project le o le mena e faia ia pese I o tu langana wa te tau ai pe wa tau na sila fia maao na sila fia so se faia onga ele se tūlanga voi lele whape o sui tata ulai o le mea te tau ona whai leanga o le tūlanga na le wanga I ngai ia I le whainga o su enga whainga alo filima ia competent le tangata ai le o le to inga tūlanga le pe yo aso le ia I to inga assessment e whai e fo ia o le te lelo pal kalafo le sa o lelo ingilisi ma le ia o le te lefo inga le maka but foi lele po pete loa fai pele ai ele ta ua tele na ia tulanga la le tau fai valo filima ia a pese I o lo ma fai ona fai po le competent le tamaititi e sili atu tau e lo titi lo atu le product lewa uma na le lei ma le standard lo wa ia I lo le sa fa matala mai se fa matala mai pe va fena fai le chocolate cake ia tele fainga tanga e tofo pea ia tu langal na le mana ia nei fo I tikeri fa faia onga ia o ila faia onga nei meto tia fa pena ia matango fiel fo sanga li neta fa fonga le tulu ia
A whai o se li ma se tamai tai whai a onga. Ia tātou wā o unga wha wau. Ia ele ngata tātou motu nei upolu a tātou motu tele sa la whai. Ia o se tasi lea o tātou whai longa. Ia mo autou sunga I whai a onga. E ma whai whai ona si ti aile to mai malanga wha. I le tūlanga wha whai a onga. Lea o whai ngoina. Ia o le Bachelor in Technical Vocational Education and Training. Ia po o le PTVET. Ia, le whao pasau noa ia le a whionga fo I le tai ulu o le tātou sau whainga. Ia, e ai fo ia tu a inga I roi longa. Ese mai e lava ia le tātou mata tike wile nei. Ia mai isi fo ia tātou whailonga. Pe ei tūlanga o I roi longa. Ia mara whaatino ina. Ia ngā ruenga whaatino le whanau. E le fasili le tu ina maili neta mo le tapokalami. A whapela e le ai sou ia sou to mai vui le matata ese. Bere ia sou to mai whapalama, whainsinia, whakamuta. A rea te fia sau e avele. E whailonga tike wire. E talia o tono pokalami. Ia le ai la, tal sa ona le ai. La ngai ia inga te tono pokalami ne tau ana na avel level 4 le area le te So I le tūlanga lana, ia le mwhailanta lia so stangata foi. Na o tangata foi ia wai ia latu to mai whapitoa. Ia po umale certificate level, it's a PTC level 3. Ia po le po tātou foi level 2. Samo certificate level 2 in construction. Au 5 ono tau sanga oa. O ngā lua lea. I se matata, lana matata lea, lea lau toi fia sau ea. E avele, mwhaile na ufal mai. Pe whapea fo, la teach le secondary school. A le ianga certificates ia, pe level 3 from anywhere else. Ia, mwhai ana ufale mai loa. O elana, talia tātou. I soa sa matata. Wa iela na level 3, e pe whana sila fia, wai whale, wa level e silingia le tūlanga. Ia malama le ma ia le atunu. O na wangnefi vaitau, ia wa tu whaamata manga le ia certificates nei po tu si pasi nei mea kau trades. Ia sawa level 1, 2, 3, politasi lua tolu, anga ilunga staircase nga ilunga lea. Ia whapena, o tangata la ia lea nga ia le po kalame lea. Ai a whapea o le tangata wai lea info ima le diploma na sau mai ia mai, sa whaise diploma I mea tau, maybe civil engineer, something like particularly, or specialize in the area lea, or construction and so forth. Yeah, more welcome. So yeah, e na te sau I avel le degree lea, ina ia whaua tuai. Ave o ia se whaia onga ma area lea, secondary school ia, me se fo initial providers ia. O te lole o manino ia le whaafisili, ia pe o na tu ina mai. Ia leo whafonga fo ile mamalo o tātou tunu. Ia masa fo ila tau o loo whaia onga. I te tonu o tātou mtātai ese. Ia leo whaamanino. Se ilonga e iai souto mai whaamatata ese. Po se ilonga e iai sou to mai fo ngare pe wa maea ona e whau mai. It's a certificate 1, 2, 3, 4. I matata ese ne pe ona iai I le whaile tisi. Ia o le whaile tio, o le masini, ia o le welo, whai pusa aisa, whai e malulu, ia o le vaenga le palama, ia mali matata o le wha engineer. Whato a mawhailea ona e ulu whale I to tonu o le tātou a tikeri lea, po le pokalame lea. Ona o le pokalame nei, o patino tonu lea, ia mo le wha au pengaina, ia o li I matamaitai, whai a onga, mo a tātou mtātā nei, po o manino leili ne ta vaenga lea. Ia, nisi o vaenga li ne ta o lo e fisau noa I le tātou pokalame, a tātou le I anga e atu whai unga tātou pokalame. Ia, whaftai whi o molne ia wanoa e toi, whai o nau atu ai I mota malawa, tu e whānei Samoa, ia te ina ne fo I lunga upenga ta whailang. Ia o te
fautuaina ai le mamalo le atunuu ia ua pe foʻi na silafia vaifale o matou lea na tele tusa ma le selau mo selau valusefulu matou skolasipi na maua tausaga nei tele no skolasipi ia lenei laualu le kuata lona lua me tāua a lea afai fe o faafogafoga mai ia ni matua o loo iai soualo o lea ave lana faaele tise po le uelo po le faakamuta a lea e lea skolasipi iʻi ia o le tuʻalalo ona o lenei o avanoa e lē aumaua o lea ua tuu atu i ai le faatuatuaga le universite ia e maise foʻi ia le pulega nei ia le universite avatu ia avanoa tāua lenei mo lou walo e saua ia toe aʻoga ia lea la ua uma le kuata muamua ia e lagona pea ma le faanoanoa nisi o fanau ia ua amata na faaletonu faavaivai ia o lea la na fai foʻi a matou talanoaga ona ma suga fai aʻoga ona le tulaga le matou te manumanu i lou walo i lona i le avanoa ua tuuina atu ia e maise foʻi o le taimi nei ua o certificate nei e tasi a le tausaga o le ua alu le semester lona lua lenei po o le kuata lona lua ia e faamoemoe e faauu lou walo ia te sema ai le mafai lana o lea faifataunuu lea faamoemoe lau tofavaifale ona pe a leai le pitola aua matua lenei le unaʻiga mai o tamaiti ae maisa tamaiti nei lou atuu i ai le avanoa tele tupe ua tuuina atu e faaʻoga ia a lea e nisi o taimi ai lea foʻi ia pe e lua galuega la e fai a matou te tiliva te matua i tamaiti nei ia e foʻi le tau mafaiga foʻi lenei ua o le atu mai e matua mai aʻoga ia o mai tafaosolo e le nana atia saʻu o lou mo le avanoa o te talanoa atu ai lea foʻi lau fai le matou faamoemoe lea i le aso lua o le vaeaso lea la amaua se matou feiloaʻiga ma matua uma o loo faapena ona matou walo i le lo i le fote i le afo le iva i le aso lua o le vaeaso le lasau la foʻi te lou au atu lou walo ma le tusi neʻi te ua alatu le tamaitititia i se mea a lea ua tuu atu i le mamalae nei taeao fou faamolemole e maua fia maua i se tatou feiloaʻiga i le aso ina ia talanoa atili ai pea le taupito laau ma le mataupito laau ina ia mausali ia o atu ia te sema o le afaauu lou walo ia o le se tualalo lana lenei vaega i nei foʻi taimi ua maua e matou te oo atu ai outou maota malao ae maise a matua o loo faapena ona na aʻoga fanau i totono nei polokalame o o faina atu i le foti ia faafetaili leta o le ua faafofoga le mamalu o matua o i latou foʻi o loo aʻotauina a latou walo ma fanau ia o alii ma tamaʻitaʻi i aʻoga ia le tatou saofaʻiga o fai valofilima ia le tatou universite nei lea ua faamanino e le suga e alineta o le afo le iva i le aso lua o le vai aso fou ia le afo le iva aso lua o le vai aso fou i le fale Samoa i nei le tatou laumua i le papaigalagala o le a faitaunuuina ai le feiloaʻiga ia a matua uma lava ia e maise o alo ma fanau ia o loo aʻooga i le tatou matatā eseese ia o se vaega e pei ona saunoa i ai le taiulu ia o le taumafai lea ina ia matimati lelei le titi o le sootaga ia o le galuega faafai aʻoga ma le galuega faamatua ia peia ona malia foʻi le saunoaga lenei talenei taeao o le tatou naunau taʻiga ia manuia alo ma fanau o le tatou atunuu ia foʻi ua tapena tatou universite ia i le vaega ia e tatau ona faalelei ai le tulaga ia ma le maimomai la matua afai o loo aʻotauina ia lou walo i le tatou saofaʻiga nei ia faamolemole faamauifo i lau kalena o le aso lua o le vai aso fou fale Samoa i le tula afo le iva i le taeao ia o le a faataunuuina ai lenei faamoemoe ana ua faao atu le tusi na ua alatu lou
lo walo maltusi ia e fai lo ai ia nei foi mafutanga ia ina ta sesi me te fisa no ai ia fai uta po kalame Hei whapta. ia na fa fonga sa mo nei tai au ia ile sa val mai foi ole tamai tai ulo ta to sa fa inga ia fa pulani si o vai ngai pe o nei ta to po kalame ole piti vet ia mo ali I matamai tai fai au ngai tātou wa o ngā whau wau. Ia pōri I foi matamai tai ua mai au na tau a veina ia tu spasi o matata ese au lo o iaile nganga e fia fai a onga ia tātou matata nei. Ia lea fōu sau noa lea fia ngai le tamai tai ulu. Ia inisi foi o la sanga o lo o iaile nei whanga solonga o ngā luenga o nei semester. Ia lea lo o iaile ia le feilo inga I le vai sa fou le aso lua I le fale sa moa I le NUS I le itu la o le afo le iwa. Ia li neta manu e tele o faiva le nei aso manu e foi ia le faiva o le tātou a inga fai a onga ia I lalo le tātou sao fa inga ia fa manu e foi le tua ia I la sanga o nei vai aso lo toi o tai ao le fai unga o nei vai aso ia a mesola nga ia tu sa pati da sa ia a ole a faisina malolonga le tātou po kalame a toi tariu mai ia ona toi whau au li o le tātou po kalame o le Maleifua Mai. Say
Whatalofa atu I le nei foi vaenga o le tae au. Ia moisi foi o le mai moa silisila. Ale si o tātou o tunu I so se tafa o le tunu o lo mou mai le tātou por kalame nei. Ia o le Maleifua Mai lunga o le tātou NOS TV, por tātou TV valu. Ia I le nei foi tae au. Mai manatu o lea whaawau pia por kalame I lau oe whaafonga tāpua I mai sa moa. Mai se o le maua mai pia o le tātou whaasara launga nei lunga o ala ata. Ia o penga te whailangi. Ia ma le tele o so ta inga I lunga o tātou Facebook, ma le YouTube. Ia loa watu o tātou whaasara launga whaalau I loa nei. O le nei la tae au. Ia ua mai atu nisi whatanonga ma nisi fo I matua o sau whainga se ese le universite. A le wasili sina mai fuli le atunu. Ia o lea fua mai ai mse tasi o tamali I longa I le atunu. Mai se foi ia I neonu tofi foi le kalesia. A le foi tele onu pulou o lo la e le universite. Ia ma le atu lo lo ma le tele o atunu lo langi o moa foi ia tele o susuenga foi le nei tamali I lona tufinga lo ia. Ia o le foi foi a onga I le universite. O le talainga ia fesolai a leni sofara. O ia leo se foi a onga I mea tautu la fono. Ia mo wai umai foi nisi universite tele lalangi lona whailonga. Ia o le LLP ma le Masters of Law. Ia le lau tau ave ona tiu te whaimalana o unanga I nei. O lo foi a onga I le vaenga. Ia o pisi nisi Stone Tattoo University. Ia pol vaenga foi le Faculty of Business and Entrepreneurship Stone Tattoo University. A ben levan doa. Fatalo fatu. Ma lo se fua lau le le nei tai au sala. Ia fatalo fatu bulipola ma le pai o le whakabuenga. Ia Maleifua Mai fo'i whanunga le nei tai au fou. Whawhelo I atu le mai mo mai le atu nuu. Ia mai o lo mwhai o le sila mai le ni whamoimoe. Ia o le au le universite au au. Ia whaalau I loa nisi vaenga o le au-aunanga o lo whaatino I tātou universite I Samonei. Ia le nganga whaafitai le wala awina I tusai ma le whamoimoe o nei aso. Ia whaisi whaasoa mo le whaafongaanga le atunu. Ia. Malo la vole usa. Malo se pua. Kele vo eu foi vai. Pisi le aonga. Me se foi eu foi va kausi ainga kulou le nei tai au me se foi le atunu ia le no ma le tu malo. Fa pena foi le kalesia le tua. O le nei tai au. Ia o por kalame fa lau I loa e lau telinga susalai. I tu langa ia o nanga o lo fe ngai. Ia malau foi mata foi yo I lau sunga I le li lo ia fa ia onga. Ia I tono Tattoo University. Am foi ona mo le atu le nei avanoa. E te sau no ia I inisio vaenga taua. Aua le tautua ina le universite ala I fo I fa ia onga ma nisio por kalame o lo fa pena ona e te pena ina. Whaafitai mulpola. Ole e tonu vaenga o loa o inai le tūla fono I tonu o le faculty nei o pisinisi malamanuia, le FOBI. O le tonu leo vaenga e whaatulangai au nanga ese. E le fisotai, pēna le whaataitainga mo le tikeri o le Bachelor of Commerce. O le prerequisite po o mo mianga e whaamalia inai ia le whailonga lea. E mo biai ia le course le vaenga foi le taua o le commercial law. E a fia lai me tau pisinisi. Le a fua mai lava le malamanga o tūla fono e whaatino ai pisinisi. A o fo I le whailonga o le me tau accountant e mo biai le o onga e te tau ona iei le whailonga po o le pasia le a onga o me tau o le taxation law. O mo bianga la mautinona e te tau o na whaatino I le whaamaliaina o le prerequisite lea o le Bachelor of Commerce e maina I le commercial law. E iei foi la maisi courses o le tūla fono o loo iai I tutonu e pei o le employment law. Ia malama tangata whaingaluenga I o lato wai a te tau wha tangata whaingaluenga. Ia I loa fo ele tangata e ana le ngaluenga. Vaenga o le tūla fono e whaamaliaina I le whawhengai ma le tangata whaingaluenga. Lo wile me fore tau o le employer-employee relationship. O isi lai o vaenga o le tūla fono e mo o bia lona a oina e whaamaliaina I le Bachelor of Commerce. A whaia maina I le commercial law. Leisi vaenga o loa oina I tutonu o por kalame lava lea I le faculty lava le nei. Ia o mata upu fo ia lewa ta atele le nei vai teimi o le intellectual property law. Ai mai se o fausanga ma me ma whai ona whawhau mai le ma whawhau.
le ye male ka o le traditional knowledge be na fai mai o tatu matua fa solo mai le tupulanga e ye le tu la fodo e pui ai e pe la o le tatau ia waka kape a papalangi waka kai fafofo ngale ia alo ye tu la fodo o be patino ana ia sa mo ia ile talitonunga le ye o le la o le atunu e ui foi na fai mai ni si le nga amaka mai fiki ile au mai no le atu au e tala ese ia o la foi ese fausana o tai no tatau ia po pe a atunu I fafo ai mo sa mo ala vai o le loa o le mea fa solo mai from generation to generation o mea te tau o le pui a mana tua o le intellectual property o le mea tau o le creation of the mind e tele mea ua create o te ngata o le tatu atunu a ele o whaatau waina o na pui a whaatu la fono isla ia vaenga loa ngai ia le course leo mea tau tu la fono leo loa o ina matu faculty te minei seisi vaenga o onga whaale tu la fono ia o mea ia o tau malilianga mea tau kon karate ia ia fe malama ile ia le to lua pe to tolu lewa malini po le pisinisi ma le tangata ai talafu ia po le bank ma le tangata e latu no mai ia fe malama ile winga o le meta o le contract o le malilianga i le vau tangata i to lua pe sili atu ina ia faatino ia po le nonga tupe pe faatino le faaita lafu o loa ma le auala e totongi nai o vaenga umai e te tau ona malama ma o uinai o mai lola i le mele tau le amata i le introduction to commercial law o ina lava lo i le fatu e tapena ai ia le meo le fesota inga malama anga i mata upu tau pisinisi ai mai se malama anga fartu la fono o le lua afes fulfa na fai ele survey le vasenga lea survey ele tatu atunu i meta u pisinisi voi kai kokas mai loai e afes e lau valu le afai o fale o loa le na iei sa mo le temina e o atu le survey fale o loa foi u tapuni wa tu fa o fa lava mai no le fai o lo winga tau mai wa ngau o fesili ai sea wa ngau ia o tani le o le fa foi fa pisinisi ai sea wa le o le fa foi fa pisinisi le ai se malama anga i le fainga o le pisinisi ma le no tu la fono e fa tino e le fainga o le pisinisi le ala wa ia vai te mile nei wa mata na ona malama le tunu o le whainga o le pisinisi e iei la sanga whaatu la whono e te tau o na uia e iei fo I winga whaatangata whai pisinisi e te tau o na tausisia ia o ngatasi lava maratu la whono o na ave ai leo se pisinisi ma pisinisi manuia a wai lai asisi me e mātau ina atu o tāpuni e le whane o loa whale tonu i le upwhainua fia ua ngau ua le mawhai o na whaau I tua atu le ngau ma le mawhai o na whaau mo le mawhai ni tongi ai tālafu o le mawhai mo tele le o loa o le mawhai o na whaatau ina atu e maua mai ei tupe mo le whaatino ina o le tongi ia e maise mea tau fe whaatau wa inga contract lea o le mawhai so o le anganga tonu ale na o lo tiro i eila o ina nei patau ina ia solonga le leile le soifua whai pisinisi o tangata o le atunu ia pe o le tūlanga o te tele le nā o le lasanga mua lea o loo a uinai ia whanau le atunuu I mata upu tau commercial law ai mai se whainga whapisinisi ia se e mai loa lai lona lua o le lua afesfulu lua lea na talosanga inai le whaia o se course whapitoa lewa taua nei o le foundation law o le vaega lona lua lena le o uina o le tulafono manatua e ese le commercial law ese le foundation law ia o le foundation law pei ua faaigoa o le foundation law onga o lea ua o inai tamaiti o le foundation ai o le mea moni ai o le introduction to law o le winga tonu na o le course ia malama whanau o loa onga universite I le nei mea o le tulafono
Awai le o le tula fono I kolisi ma o ga mau lunga. Moi lava. A o le mele ana tupu le nawa I tau. O tatou whanau whamanueina le scholarship. E o atu I New Zealand, Australia. E toe o mua lava e avele. E ave foi introduction to law. Ona. E le o ina I nei taimine na. Talu mai la le lua afe se fulu lua. Lea lana a mata mai ei lea o ina o le foundation law, which is introduction to law. Lea la ua whaingoa fia ia tātou whanau. Leo atu I New Zealand, ma Australia, la tu skolasipi, ma fitivo. E le toi iei si extra semester. E whao popo ina ia whai ei le introduction to law. A o leo ma whai o na whatino. O le whatulanga ina la o le introduction to law, po le foundation law. Ia malama whanau le atunuu I basics o le tūlafono. Ia malama whanau le atunuu I le mafuaanga o le nei mea o le whai o tūlafono. Ma le tāua, ma le ao ngā o mea nei o tūlafono. A wā foila, o le soifuanga le nei, so se ngā ruenga. So se ngā ruenga. Wa iai a la fua, wa iai mea ka o policies, whai ka whawai o le tūlafono. Iei mea ta o regulations. O sisi fwena vaenga o le tūlafono. Iei vaenga SSP o le ordinance, statutes. O mea umai e whesotai anga I le tūlafono. Lea wa o ina ia tātou whanau. Le ngata fo I lea. Ia, wa malama fo ia tātou whanau I le nei mea o le whawai. Le whawai lea no me vesi ei fo I le. La wa malama I whanau. Ia, o le whawinga ina I o le whawai. O mea nā le whamasinonga. A le malama le whawai. Wa malama tātou whanau. E le upo fo I lea e le whapese I longa te lo ia. O le malama le tūlafono ma le whawai. Le ai. A wa ina ma malama ma manino le whawai ma le tūlafono. Ua I lo. O vaera umala nā lea wa o ina I tonu I le course lea mo whanau lea tunuu. E whawhaingo fia ino lātou whaamanu e ine skolasipi atu nui whafo. Ia, o le tala fia voi la. Wa fo I mai isi. Wa I umai tausanga na te nei, wa lo ia isi. Wa whaamanu e ina I umai Autilangi ma Victoria. Ia, e pia se agaga fia voi le tino atu. Ia tātou tama whanau na papalu atu I ile university I the foundation law. Ia, la wa fo I mai wa lo ia. Wa maua lātou Bachelor of Laws, nisi lautou titi uma lautou Masters of Laws in New Zealand, ia pea se agaga fia whao Sofia, ia foi au naga uma whaina whaatino o tātou university, leo wa u whaamanu ea tātou whanau, o leo wa whaamanu ea nare malo, male atu nuu. Ia foi tama whanau, foi mai, wa e malo lautou whaiva, ia o le lona lua la le nā le foundation law, se e mai loa le lona tolu. O le lua fesfulu valu. Ia lea na whailoma iei le pūlenga I le teimi le nā whai ei whaiwhenua inga ma le CEO, ma le au whengaluenga le whaamsinonga I lalo le whinangalo le mālo le nā teimi. Ia whaia se polo kalame, masi awa onga, mō whaamasino le whaamsinonga whanua maswafa. Ia lea la na whaatino ai loma tā pena, peitai, ia e iei mea na le whaatau nuuina. Ai whina ngalo loa ia le pūlenga le universite au au. Whaau wau le o onga le tau al customary law adjudication. Ia o le lona whala nei o tausanga. O le o onga la lea ua whaatinoina. I le nganga fo I lea ia malama lea tunu. Ia malama e o lo fia onga. Ai sini o le malama lea tunu. I le whaatinonga o whaamasinonga o I tei le whanua, I le whaamasinonga o whanua maswafa. Ai o leo peo toe tilo atu o lona whesota inga le lei. Masuinga leo wa iei le tūlafono o whaamasinonga o whanua maswafa. Ai mai se la e tūlafono whaaleanga nuu ma ele whaaleanga nuu. Talu mai le lua afe se fulu malu, ua ono se fulu malu I la tau e a ongai. E lua semesters e whaatino ai ia units e ono. Ia ona whaamaniaina leo le, ma whaau wai. Ia mai fia ua iei nisi ua whaamaniaina e a vea ma whaamasino o whaamasino o whanua ma swafa.
mai tali tonu fo'i e tele nisi le lumana'i e fia onga ia ma talo sanga i fo'i a la ua yelo la tu mala ai mai sea i le mea foi le tau o legal procedures i le whatinonga o le whaulu le talo sanga o mea mo mia i le talo sanga ia a whai fo'i o le tū te te e te tau fo'i o le talo sanga le tū te te a wā su enga le whaapasinonga e whaavai i mea lai tu ina atu le talo sanga tala tūsia o se mea whaamala mala mai le ia le talo sanga ai pei o le talo sanga le e te tau o na manino le lei mo le whaapasinonga e whaatino ia i longa le whaapasinonga se isi vaenga o lo mawhai o na whesoasoani ai mana tua e se mama faufaunga i nei mea matari tonunga i ngafa ia i fo i nisi la tauti i loa ngafa ai lei loa pe whaafena tusi na ngafa pe whaafena whaafesota i le ngafa ia malamalama i me tau o leolu ngafa ia i fo isi vaenga tau o vai ngafa mai o ngafa mai ngafa o vaenga tonu ana e leo lo whaatinoi e le whaapea la e whaile vasenga lea bona o e fia vea ma whaabasino o le to tele le fia whaabasino ai o le fia malamalama i le whaatinoina o mata upu tau whaabasinonga ao la tau ainga vaenga la na whaatu la fono e manatu la tau e fia awai ma fia whaatinoina i le e o mai ai a onga ia pe whaafea na tusi le talo sanga pe whaafea na whaafesota i le tala tusi anga i le talo sanga o vaenga umana na leolo a uina i le course lea o le customary law adjudication ia malisi foi bea o lo mawhai o na o uina i lea foi course vaenga e tau ona malamalama iei tangata o leo i totonu o le whaamasinonga e te tau ona whaaloalo le whaamasinonga e te tau ona aua le whai ale tala se ona o le whai le tau tonga ia ai o le winga foi mai te tau ona malamalama foi tangata leo le whaamasinonga ia aua le pala ai le whaamasinonga ai finau le ai a te tau ma le mea sa ia wai ei foi isi whaamasino e pei a pau o lato si ufonga mo i love pe ua pau mai ua ke ia le ua musu ai e tali le tali sao ngalo ai mal kala kusi ngalo ai mal tali e tau ona fai so o lisi na vaenga o loa o ina e whaaloalo i le whaamasinonga ia tausi pea le ava i le whaamasinonga leanga e o i le sa ili i ei me fofo whaafita auli ai aua foi nei fefele i le whaamasinonga aua foi nei fefe tautala i le mea sa aua foi nei whaapea pau mai le leo o le whaamasino o na pala ai fua tali le tali sao o puipuinga i o ai a te tau whaale tangata i le whaafea ngai ma le whaamasinonga ai a o ina lava ia ava i le whaamasinonga e le whaapea foi o whaamasino e se lalo langi o mai ei o tangata soifua foi pe o tātou e iei foi teimie le ato to ai e iei foi teimie pe tō tā mai se whaamasino ia e tau mawhai a o ina e le tau tō tā mai se whaamasino ia mawhai foi e le tangata o lo tali le whaamasino o na tali pea ma le whaaloalo ia au le tali ai aua nei fefe o na whapea o le whaamasino o na leo o aila i o le tali le whaamasino au nei lopo o le tali lea o le sao lea e mawhai na feso tai masu e ngā le whaamasinonga e mawhai e o na tuina mai le whaamasinonga se whai unga le lei ma se whai unga e tusa ma le tūla fono a wafo o le mea foi le tau mawhai e ia o ina ia manino i ere tātou tunu o e si la fiare to tele ai mo e le io o le whaamasinonga ma e se asea o le whaamasinonga so se whai unga le whaamasinonga o le tūla fono na so se whai unga tu mai le whaamasinonga that's the law e le mawhaito suia o lona winga o teimio suenga ma teimio ilo i longa ia whaali le mea sao fina wina pea le mea tonu ia finau pea ma le ava finau pea ma le whaaloalo ia ia mawhai o na o le whaamasinonga e se taunu unga e sao le lei mami o tonu
e tusa o ilo longa al whamasinoga. Ia pei o le oto atu le nā o vaenga i e tolu o lo o inai le tū la fono i le Faculty of Business and Entrepreneurship. Iau te ilo e tele nisi teimi le lumanai e mawhai e ona oto a wafo i la. E iei kose se lua ia o lo tapena mo le tausanga fou, ia po o le tausanga i ona tu atu. Ona o koses ia tala po a onga whantu la fono, e tala whea ngai ma le nei vai tau. Ai mai se vai tau o le wha mai, wa fiai tangata a fia le sio manga, ia a fia fo i ma le suinga o le tau. Le ala e unai mai e society wha lapo tonga te tele, le tatau o na o ina le environmental law. Ia fianga o le sio manga le nei vai tau whaatasi ma le COVID leo a fiai le lalolangi. Ia o lo iei fo i seisi vaenga ua manatu i le nei vai tau o le law of climate change. Ia lo tau whai lama tau tu whaatasi ia kose si e lua. Ia mo se teimi lata mai. Ia e te tauai o na whaatino lo na o oina. Awa iei fo isi polo kalame i e whaatulanga mo le lumanai. I le master's program i le Mako faculty. Le whapea ia avea ai le commercial law ia ma major. Ia asisila tūlanga le lina lelo tau na inai le mātou fo i wha moe. Ia ma se manatu muli fo i lea. Ia e nisi o lo ofisini pea po a fefa i ese tatu wa onga lo ia. Ia o le teimi, ia o le mea le nā o le numanai. O le teimi le nei, ia o lo o fau lava masa ili. Ia o le mea lava e finangalo i le pūlenga i se teimi o numa. Au noa, a muni pona to e paua le discipline, le misi le. Le lo ato toa le tatu universite o se School of Law, wa i le kako School of Medicine, ua whaamani e ina uma isi vaenga. Au te talitonu o se teimi o numa e le o toi mamau. Ia ua te tau ona sina le pūlenga. I le whaatino ina o Statu School of Law. Ai mo le sina fia i le atunu o le teimi nei o a onga o le tūlafono i tūlanga tau pisinisi. O a onga o le tūlafono i lona tūlanga wha le tausanga whaavai, introduction. Ia ma le o a onga o le tūlafono i mata upu tau whaamasinoga. Ia whaapea ma le customary law adjudication i tūlanga fo i o le tūlafono whaalanga nu. Ia, pe o le whaasoa atu le teimi o wale whaafongaanga le tātu atunu. Ia, ma se fo i le whaafisini alau. Sunga Mulipola, tusa o le tātu tai au, ma lo whaaloa le tene lava. O lau anau mai Samoa, ma lo nau atu, ina ia tala pe el finangalo le lilo ia whaia onga i le universite. E tele, ma no il tamau ai ngau lea ua, fola i uluma wala u whaafota po i mai. E mai manatu foi, e le mawhai ona atoa lio i si tempu lea, le finangalo le lilo ia whaia onga. Ia au tatu na nau. Se kala ku pea se tatu whalungo longo i le tā ua o le tamau a inga lea ua au mai. Ia, ai ona o le taimi. Ai tali tonu lea ua sau noa le lilo ia. Ia, malia ia lo finangalo kako koe whilo i fo sisi po kalame wale la le le fio mai. Ia matala au mai fo i fesolai. Ia o le lilo ia. Ia watu lo ne finangalo. Ai kasi al fesiri kako fesiri ai. Moa lea ua masalo. Ia lea ua o fia matangi i le talanga o le tai au. Le ai ama se vai panoa, anga fu wa koa le lau sila ma le whaafonga tapua i le atunu. Ai kasi ar kako fisili, o i se kako degree e whaapikoa ngau le loa. O le degree whaapitoa o le loa, e ma whai o na whatu a whai, pe a whai se kako School of Law, a wafo i la mo le sila fia. O kako bachelor programs ia nei ese mai la i le tātou School of Medicine. E le ono tausanga. Ia a o le bachelor le ia nei e nā taitolu tausanga. A o le a whai se tātou whai longa o le lo ia.
e tatau ona fātausaga o mea la e tatau ona tapena ia la silafia e le pulega ia lelei faiaʻoga ia faamalieina ia le library ma mea ia o le tapena lana e tapena agaʻi ai ina ia o te tautonu ua iai ua lava faiaʻoga i sa mo nei ia vaganā lava se profesa mai fafo pe i le tulafono ia e mafai ona amataina ai se tatou school of law i se taimi ia na faatoa maua le o le tatou law degree a le taimi lenei ia e lē o mafai manatua foʻi toʻatele foʻi o loo aʻoga e le faapea o le law degree oga o uma le loia leai mau faamanue o toʻatele ua faamanueina le law degree la ua avea ma practicing lawyers ua iai isi ua faamanueina ma o latou law degree la ua avea ma legal consultants ia iai foʻi isi ua maua o latou faailoga loia o lea ua avea ma law academics e sea la divisions e faataunuu ai ia o le faapea foʻi o nisi foi lau CEO isi foi lau CEO faapena lau e sea latou galuega ua ia latou faailoga e peia le fai atu o le mea sili ana tāua o le iloa malamalama i le tulafono auae ese uma o tatou lagona mafaufauga pe o le tali atu lea molipola ia ua kali foi lau fesili sa mo le foi na faapese fesili ai po ua faisikakou law degree ia le koi kia kakou koi kia kakou kaumu sa mo le vaega lana o leo saunoa se tasi o tamali'i ua lona o iloga foi lana tautua i ia vaega i tonu le university i vaega tau tulafono a le lako kikia masalo koia sisi uvai lea on kakou o lole le afega ia kakou kaukongo i le mele finagalo i le tunu ia pe fona saunoa ia fesola'i ia a lau tatalo ma lau tatalo ia o le ataunu ai Samoa ia vaega tāua ae ona o le pokalame ua lamalama fai foi fesola'i e tele faafitau i lo feagai ma lausuga le alii faiaʻoga po le alii faiaʻoga lo ia i totonu o le tatou university ma ia sou finagalo e maise se fautuaga auā alii ma tamaitai aʻoga ma le faafoga matua i lenei foi vaega o le tatou polokalame ma le agaga faaloala lelei faafetai e leai asisi malosiʻaga o le lelei o fanau i le university e faalagolago lava iā te outou matua ma loo faaloalo afai e vale tuulima le tatou fautua ia i la'a matou vaai faafaiaʻoga aliali ni uiga le mafaufau ma le usiusita'i o ni fanau totonu o le university ona faapeai fale i le loto afea e matua o nei fanau e tatalo lava matua e sili ona matou manumanu i lou tautigā ma lou mafatia e te nonō e te sā'ili e te afumaligi e sa'ili ia ae afai e fa'aletonu ia le fanau i nisi vaega pe avale tu'ulima le ote ma le fautua ma le fa'amalosi i ai ma le fa'amalosi i ai e leo se tiute o matou nei faiaʻoga leo le taulaga e tutuli mai au tou fanau e o mai le universite afai ae o mai fanau feofeoaʻi ia pia e matou te leilo atu ona o le matou tiute a'o au tou fanau i totonu o potuaʻoga o le miti a ia ma le sa'afi e matou nei faiaʻoga i teimi uma ia manuia le taumafai outou fanau e lehei foʻi se fa'amoemoe i faiaʻoga ia fei o lautou fanau a fei o le se tamaititi o le failia foʻi lenā o le faiaʻoga ae nanau lava lo matou faiva fa'afaiaʻoga ina ia fa'apaleina ma manuia outou fanau o a matou fanau foʻi ia ina ia avea ma manuia o lou aiga ia maise o le lumanaʻi lelei o fanau o le fa'aololo ma'au a matuae ia papea le aʻoaʻi aua le taofia saga tulei le fa'amalosi saga tulei le fa'amalosi ina ia manuia le taumafai o fanau o le university o Samoa o le malae o le saʻili mālō o le malae o le saʻili mālō ma e nanau a ia saga mālō fanau o mālō le aso o manuia na o ataeao ma i e lua ia na o se tuatu lava fa'afautuaga ia ma fa'aololo ma'au se lagona ia tatou oloolo pitova'a fai mai lautou galuega matua le fa'atino atu na matou galuega ia ona tatou o'o le i se taunu'uga lelei
fa'afiefinai o tou finagalo ae avea ma taulaga fa'afitai le lipule ma le universitea o ao Samoa soifua ma ia manuia au fatasi lo langona moni le fa'afitai tele le sunga i le rilo ia faiaʻoga lenei vaega o le taeao le tatou polokalame ia mai manatu fesolai ia o le lava ua sua le tano alofi o le atunuu i le latou fa'afofoga mai i le tele o le sosia ma le tamaoaiga leu sasa'a i lenei taeao ia makou kakalo ia e maua pea lou soifua malosi kakou koe feiloa'i ai polokalame lenei luga o le Maleifua Mai i se taimi o lumana'i e toe talatala taʻitasi vaega nei ae tapena mai lau fesili Samoa ia isa fesili ia la'alu atu fo'i luga fesootaʻiga fesili mai le lilo ia ia vatu le tali i luga o le tatou polokalame lenei manaia tele ia nai folasaga o lenei taeao manuia tele fai vaileaga lelei o le atua tele ou pulou mo se o le lava ke alofa ka ko investi ke le o e uia o le le magmie si me ko fo mai ia e o alo mfanau o lo utu vai mai tono tatu la monei ia vi ia foi le tu nga luenga nei taeao se tasi foi na o pulou o le sunga i le lilo ia fa iaonga o ia foi se tasi ia o sui o le tala le lei o lo fa pena na mo mawina le soa foi Yesu ke viso i le tele o ekalesia foi ia le mako foi ekalesia me kisi ia fa pena foi inicio ekalesia o lo fa pena tautu ai le sunga le li o ia fa iaonga ia e o le nei taeao ia ua fa mai ai mal tapu kalame Samoa malau fa'afoga mai nei taeao pe ia ona masoso atu ia o leu o uma na matimati le upega ua tautau foi ia ni la lelei ina ia so'o ai lo tinu masalasala au alta pena ina o le sa o le universite i tulaga i se o lana tautua ma lana aunaga le o fetalai ai fesola'i ia tatou ave le'i uta pe o upu o le atunuu o sa matou tala i lenei taeao ia na ua saunoa manino le li'i lo ia faiaʻoga ia i lenei foi taeao ae tatonu takou koe feiloa'i ai i sesi vaega o le polokalame lenei ma le suga i le lilo ia ae o la tatou se'e atu i sina malologa pupu ia ona fa'amae atu lea o le tatou polokalame ma le agaga fa'aloalo Clean hands save lives. ai e tele ulu fale i lotoa e te tau lava ona fulumā o lima o loo iai lava se te pua uma ona saunia e a ona mulimurita iai le fuluina o lima ia whaonga lava nisi o vaila au fululima ina ia mautinoa lo malu puipui ia mai ai nisi o sia mai a fia ai i se whaama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatu fale le tā ua e pe ona sila fia. E tatau lava ona whanu mao tatu lima i le taimi e mai ai ona whaonga i ona fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutono o le tato o loto a. A e a ngai le pasi, fufulu mua mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā pia pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina, pia a whata aua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima, o le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina, e ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, lai lo le tautonga fitia. Ili mama, whasau i ngai leula.
va ai le toi fo i mai por kalame ma lau fonga fia o le fitalinga ia te vanga Macam fian ni cai Jadi nai me fobia na mau ni cai Asa uva ia le kuilo fam kalanga lenga o ke musu foi fam kalanga si vai. A ta ua ia lo ke fai koi. Ina ia la ngona pele tunu. Le fe au le avaku. Cha ole. O le fe au le university. Ai fai poi po uma la va vai ngai tolu pe no sau no ye sunga i fai au. Ia. Mai ia le sa fa inga fa sai nisi. Sau la ro sa fa inga fai va filima. Fai ule. Tato sunga le loia. Le sa fa inga fa business. O tal. O ngaluenga. Matua. O ngaluenga fa fa tas. Le sa no ia le sunga le loia. Ele o fa ia o tato la mo tuli mai tai. E mai I tonu putua. O ngaluenga so tawa. Tapo inga il tato fa inga malanga le moteli sala fai. Mo ia o tu faiva. Au fiong pesta o le supulsile o tato universite. Kama mau so ar. Ia. Ia ke la ulaunga. O e ko kumua. E fa pe nga foi fa longo ia foi pule o sala fai. Ia, au ni chai au lo fikile ia ka wanga. Sa le. Ko pule ngale misi o ko wanga so le o fa. Le ai o ai. E le misi ia talo tawanga. E mana tua ia uma fai va foi o mato vai ngai ia so mari aso. Ia fa talo fa fo ia. E ia o bu. Ia o bu talo bu ma. Tara vou su lalo le sa fa inga senis sa o tan tan ma fil ai ra mara o foure o ia era o foure o como ta fi mai como ta fi mai o tangata mi tangata que ai mo ia mi ai do kala va se o capi o le ne pole o te vai ta lo i se uso ia va tara fa tu ta fil ne ja Tamakako. Ia tamatato. Tafi. Ia e mangingo mal kala le ka ku Maleifua Mai. So ese mate banga. Ai la tala tai tafta fo tau banga. Ia na manuia le. Ia mo ia wo. Ia la ngai me voilele. E wo ko nga ya o. O le lofa tatu por kalame. Manuia o faiva. Ai fa longo le ya te banga. Ia o ngai le manguia le. Ai lofa tatu por kalame. E te mai ya faith. Ai ya o faith matele. Ya, fatalo fo ia. E fa pikol ngelo fa. Mo le la ko sao e lango o e ka ko pokalami. Pa ko apa wale o se vai ngai kasi la ko su sai. E sau li pokalami. Ai paki o mamai fa malo. Sao le ia mulpola. Ai ka po inga. Ko ta ua vai ngare o fo tuanga. De o ta ua ia. Ko fa tu fo ia tafi. Ai le tiwa pe ka se va le la taki o ngo fo kwanga. Ya, o tulanga na lo ya ia jato maftanga neas. Ya o no jato taimi mulpola. Ya o te loa la. Ia so finangalo, ia so finangalo il menga u fia ia koi. Ia so finangalo na o le tulanga il jato isi usole fo u fa ali lo fa ilo mai. Ya e mo fo ia le vai fo mai un segas. Ya o sunga de fish. Ya foi. Ma ia so finangalo. Abi sa fa mo nianga le ngai umara ko e lo filma. Ya. Mo le tolo fa anga ta cho po kalambi. Ya diuso. O te loa ia o mai masani lava. O le lava le marolo ma foi o filis. Te le lo fa to anga I se la fa. Ia. O laua o lo ngalu e ia. Ia na fa ngalu. Ia a o lo supervise se un tama. Ia sunga filis. Au te loa la. O le ngase era iei. Pe o fio fa tari tu pe o fa tanga tari. O le era mate ia mai masani lava. Ale ai lava se tu pe le il tanga. Po se le ia nga fa si va ia la ia. Ai mo vo se le. Ia po tu al le ato. Ia ai. Tau no fa ftai o le tu no mal mai mo ngal le tau. Ia me se fai un por kalame. Ya, mo le atu nga fa tele, ya le afong mai al tato tnu, le mai mo mai fo ilunga al tato televisi. Ya mai se tato penga te fai langi. So se tafa la langi, ya o lo mo mai al tato fasa langa e mo moli atu ma lo faanga mo to uma. Ya sa mo li nga luenga le yaso, ya fai o man to mo pola. Tai au tato, ya taimi nei, ya lo wala tere uri. Ya o nisi o tu no la langi lo mai mo mai, ya la fa to ata le ono.
ia tāre fitu, tāre varu le tai au, ia laua ngā ia inu sina i kofe vevela, ia whai voisi maruru, mātou sa mo nei, o lo suru malosi le la, whai voisi vevela o le nei tai au, ia ae o mātou lo whaanga moli atu mo o tau uma, o wōma e māsani, ia paanga le tātou pōkalami, ia manuia tele o tau whaiva, mātou tausi, malu o whale lo, ia whawhonga mai nei tai au, ia lo whangia le tuala tō tāpua inga, o lo manuia o mātou whaiva, ia mai se o li imatimai tai ha onga o le tātou universite, ia e voisi tala a unei, ia wale tau tamari i lau whaafonga. Moi lau. Ia lo wha la foinu ule aina, ia whamtalanga la mulpola, manuia telefoi o whaiva. Kaftai, mai se o apena foi. tātou kako au waa foi, i le nei vaenga o le universite. Kaftai foi tātou team, whiunga sanko tele, ngā Felisi ma siu sa taxi ma kamo tai atu. Sa leo kombu. Manuia o whaiva sa moa, tātou tui whilo i la sa tai au soifua. Soifua.